Nova 1941. godina. Vojnici Trećeg rajha dočekali su je u raskošnim salonima evropskih centara. Pitali su novinari vođu Trećeg rajha Adolfa Hitlera kakve su mu želje u novoj godini. Jugend wir einer eisernen Zeit, Jugend Stahl und Eisen geweiht. Jeste, želio je cijel svijet. Napredna jugoslavenska omladina shvatila je mnogo ranije da fašizam vodi svijet u ratnu klanicu. Shvatio je to veoma dobro i mladi čovjek u Podgorici, skojevac, pravnik, omladinski rukovodilac Budo Tomović. Kažu da je Budo Tomović bio veoma obdaren govornik. Više se obraćao razumu svojih slušalaca nego što je želio da djeluje na njihovo osjećanje. Govorio je mirno, staloženo i nadasve misaono. Želio je da što više saopšti slušalcima, da ih što podrobnije obavijesti o osnovnim postavkama onoga o čemu je želio da govori. Avgusta mjeseca godine 1940. u klubu studenata u Podgorici govorio je o fašizmu. Fašizam je najveći neprijatelj ne samo nas mladih, nego svega na svijetu što je istinski human. Fašizam je neprijatelj napretka i kulture. On je proizvod sila, reakcije i mraka, znači najcrnjih snaga koje čitavo čovječanstvo vuku unatrag. Ili dio njegovog govora na omladinskoj konferenciji u Piperima, kad je govorio: mi se odlučno moramo boriti protiv fašističkog okupatora i njegovih slugu bez obzira na to koliko će dugo trajati ovaj naš rat. Mi smo svi uvjereni da će pobjeda biti naša. Međutim, mi se ne smijemo uljukivati u misli kako će ovaj rat biti kratak. Naprotiv, bolje je ako očekujemo da će on biti dug. Uostalom, na to i ne treba da mislimo. Treba da mislimo na svoju osnovnu dužnost prema svom narodu i njegovoj borbi do konačne pobjede. Tomović Budimir, sin Marka, rođen 21.9.1914. na Cetinju. Diplomirani pravnik, odgovara zbog komunizma. Star 29 godina, drugih podataka nema. Treba ga pronaći i privesti odjeljenju specijalne policije uprave grada Beograda. Policija nije bila dobro obavještena. Njen nalog nije mogao biti izvršen. Budo Tomović je poginuo godinu i 21 dan ranije u borbi sa četničkom zasjedom. Zavjetujemo se da ćemo ispuniti i da ćemo u jedinstveni antifašistički front uvesti sve snage mlade generacije crnogorske. Da ćemo sve tu borbu protiv fašističkog okupatora nastaviti do konačnog oslobođenja našeg naroda, da ćemo visoko držati zastavu pobjede nad fašizmom.
rana partizana, svih onih ratova i rana, za život nov, za život tvoj i moj. Ponos je mjesta, drugi žive, da stanu tuđe kolone sive, da teko vode, da trave rode, da bude sunca isto more. Ponos je mjesta, drugi žive, da stanu tuđe kolone sive, da teko vode, da trave rode, da bude sunca isto more. Mislim da je svaki aktivista Doma omladine svjestan veličine imena Budo Tomović. Budo Tomović je heroj. Poginuo je kao mladić, imao je 28 godina te kobne noći 1942. godine na Crkvinama kod Kolašina. Znam da je Budo Tomović prvi predsjednik Crnogorske narodne omladine, a da je za predsjednika izabran 30. novembra 1941. na osnivačkoj skupštini koja je održana u Pstijeni Piperskoj. Ponos je mjesta, drugi žive, da stanu tuđe kolone sive, da teko vode, da trave rode, da bude sunca isto more. Evo kako je započeo svoj govor Budo Tomović na osnivačkoj konferenciji Crnogorske narodne omladine 30. novembra 1941. godine. Drugarice i drugovi. Pokrajinska konferencija Crnogorske narodne omladine održava se u vrijeme kada crnogorski narod s oružjem u ruci vodi borbu protiv fašističkog okupatora za slobodu, za svoju narodnu nezavisnost, za svoju kulturu. Gnjev porobljenih naroda naglo raste i ujedinjuje u jedan jedinstveni front protiv okupatora sve one koji nijesu njegove sile, sve rodoljube, sve koji žele slobodu svoga naroda, a smrt fašističkog okupatora. U takvim međunarodnim političkim uslovima otpočeo je julski ustanak crnogorskog naroda, koji je bio bojni poklič svim južnoslovenskim i drugim porobljenim narodima da u zajedničkoj borbi zbace jaram njemačkih, italijanskih, mađarskih i bugarskih imperijalista. Početak te borbe praćen je i pokušajem domaće petokolonaške grupe izdajnika Sekule Drljevića, Dušana Vučinića i Novice Radovića da borbu crnogorskog naroda okrenu u drugom pravcu, da je u korist okupatora onemoguće i da crnogorski narod zavedu za Goleš planinu. Da bi uspjeli u tome poslu, potrebno je bilo kod naroda stvoriti iluziju da je Crna Gora od strane italijanskih trupa oslobođena, a ne okupirana. Ta iluzija trebalo je po zamisli ovih izroda da postane vjeruju crnogorskog naroda, na temelju koga će oni razviti svoj služinski, izmećarski i izdajnički posao. Tom cilju služili su takozvani i nezavisni komiteti, stalno najavljivanje nezavisne vlade na Cetinju. Tome je cilju konačno služila i Petrovdanska skupština koja je trebalo da proglasi stvaranje nezavisne crnogorske države po ugledu na Slovačku i Hrvatsku, koje su njemački imperijalisti u toku ovoga rata proglasili takozvanim nezavisnim državama, u stvari običnim vazalima koji će olakšati njihovu okupatorsku vladavinu. Ali prije nego što su se osušili potpisi na tim sramnim dokumentima, prije nego što su poklisari Petrovdanske skupštine uspjeli da se poklone šefu fašističke Italije, prije nego što je ova izdaja makar i za trenutak bacila ljagu na crnogorski narod, planula je puška. Otpočeo je pod rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije oružani ustanak crnogorskog naroda. Otpočela je borba na život i smrt s mrskim fašističkim okupatorima i svim njegovim slugama. Borba koja traji danas. Borba koja će trajati sve do onoga dana dok jedna jedina fašistička noga bude gazila tle naše otadžbine. Za Budo Tomovića prvi put sam čuo kada sam bio još mali pionirčić. Tada sam stojeći na jednoj dasci posmatrao kroz prozor kako omladinci pripremaju neku partizansku priredbu. Tada su oni između ostalog i pjevali stihove Izgubi smo Baja Sekulića i heroja Buda Tomovića. Uveče sam roditelje pitao ko je Budo Tomović. To su bila moja prva saznanja o Budu. Kasnije sam, učeći i čitajući, sve više saznavao o Budu heroju,
o Budu mladiću. Saznao sam da je Budo bio prvi pokrajinski sekretar Skoja za Crnu Goru i Boku. Izgubismo Vaja Sekulića i heroja Buda Tomovića, Buda Tomovića i heroja Buda Tomovića. Kao visoko obrazovani intelektualac, koji je prije rata sa odličnim uspjehom završio pravne nauke, postao advokatski pripravnik. Ne radi toga da bi se bavio advokaturom kao profesijom, već da bi kao komunista branio ponižene i uvrijeđene na sudovima kapitalističke Jugoslavije. Advokatska kancelarija Buda Tomovića nalazila se ovdje na prostoru današnje ljetnje bašte Titogradskog hotela Crna Gora. Tu su se sastajali napredni mladi ljudi Podgorice. Tu su kovani planovi za organizaciju Crnogorske narodne omladine. Budo je na sudu branio ne samo sirotinju, ponižene i uvrijeđene od strane kapitalističkog sistema. On je sa velikim uspjehom na buržovskim sudovima branio i svoje drugove, revolucionare komuniste, jednako uspješno kao što je branio i puku sirotinju koja nije imala sredstava da plati advokata. Advokatski posao Budo je obavljao nuzgredno. Njegova osnovna profesija bila je revolucionarna djelatnost, borba komunističke partije Jugoslavije, borba za revoluciju, borba za pobjedu revolucije. Budov doprinos revoluciji bio je ogroman. Budo Tomović je bio revolucionar koji je imao pjesničku dušu i pjesničko srce. Selo ovo ima 30 pečalbara. Pribilo se uz liticu uz goli crni kamen. Nad njim se nadnijele planine zlokobno i tmurno. Čuvaju ga od sunca, od daha, od života. Biju vječito bičem što je izrastao iz njih debljinom staroga hrasta. U njemu sve živo srasta. Ljudi, živina, sve diše ujedno i goni se i voli i zajedno trune. Crn, golem je kao nečiji život. Po rubovima njegovim zakrčene su vene. Ćuti. Samo glad i život niču iz njega. Kao dobro ođubrene biljke. Dube korijen duboko u njemu. Uveče kad noć pojaše planine, poljubi vrhove visokih litica, vjetar prohuji dolinama, seljaci moji crni i izborani pričaju, dok bolest sumorna i teška guši ih zadahom raspadanja i smrti. Ne znaju više za svete oltare i krune, ne znaju za legende, što su iznikle u podsvijesti i još kruže dolinama. Nekad se živjelo u sreći, kad su čast i junaštvo bili jedino blago. O, bilo je i onda isto. Ovi kršini jesu bili plodni, crni, glomazni, kada je iznikla kobna bajka. Bez gusala što su ih nekada varale sjede i pitaju se u čudu zašto se davno nečija puna torba raspukla baš na ovom mjestu. I ne proklinju taj čas, niti čas koji ih je dao, već kunu one koji su tešku torbu pronijeli baš ovim putem. Ostarili su, ozbiljni, iz njih glad govori. Oboli ih rana otvorena i živa, što niče na mesu bez krvi i kosti. Bude ih krvava jutra i rana svanuća, iz sna što nikad san nije bio. Potonale su lažne bajke, pred dahom što suši oči, jer za njih nije nova, boli ih priča stara. Selo ovo ima 30 pečalbara.
Za vrijeme ljetnjeg raspusta podgorički studenti su razvijali veoma bogatu i raznovrsnu političku i kulturno-zabavnu aktivnost. Međutim, pošto nijesu imali formalnog odobrenja za rad svog udruženja od strane tadašnjih vlasti, oni se riješiše da odu do bana Zetske Banovine Ivanišević i da od njega zatraže dozvolu za neometan rad svog udruženja. Napravili su čak i pismenu peticiju sa zahtjevom. A jedan od trojice studenata koje je tada ban primio u posjetu bio je i Budo Tomović. Kada su se pred banom pojavili sa zahtjevom, on ih dočeka sa rečenicom: "Pa nijeste valjda ovdje došli da zahtijevate, nego da molite?" Na što mu je Budo odgovorio: "Mi smo kao napredna studentska omladina jedan faktor u našim zbivanjima i na udruženje imamo pravo, a pravo se ne moli, nego zahtijeva." Ban je naravno imao velikih primjedbi na rad udruženja, bio je čak protiv horskih recitacija iz Gorskog vijenca, protiv zakletve Crnogorca, na što mu je Budo odgovorio: "Pa valjda Njegoš nije bio anacionalan, a mi ga kao napredna studentska omladina niti možemo drugčije prihvatiti, niti napraviti, nego onako kako je Njegoš samog sebe stvorio." Komunistička partija je koristila svaku mogućnost da kompromituje ondašnji režim. Poslije smrti Svetozara Pribićevića, koji nije sahranjen u Jugoslaviji, jer je to ondašnji režim zabranio, pristalice samostalne demokratske stranke organizovali su pomen, i to baš ovdje u crkvi Svetoga Đorđa pod Goricom. Održan je obred, ali niko od pristalica nije govorio o radu Svetozara Pribićevića, bivšeg predsjednika stranke. Po direktivi partije riječ je uzeo mladi student Budo Tomović i rekao: "Kada već niko od suboraca Svetozara Pribićevića ne uzima riječ, ja kao predstavnik napredne omladine Podgorice oživljavam uspomenu na demokratski rad Svetozara Pribićevića i protestujem protiv ovdašnjeg režima što nije dozvolio da se sahrani ovdje u Jugoslaviji za koju se borio." Na ove Budove riječi vođa prvaka demokratske stranke Davidović demonstrativno napustio skup sa uzvikom: "Ja neću da slušam komuniste." Na to mu je Budo odgovorio: "Napredna omladina i svi ovdje prisutni vrlo dobro znaju da Pribićević nije bio komunista, niti mi želimo da ga kao takvog i prikažemo. Ali ipak nećemo ćutke prijeći preko nedopustivih postupaka, ma sa koje strane oni dolazili." Nakon završene prve konferencije, Budo je bio organizator izlaska omladinskog pokreta. On je i uredio i praktično skoro čitavi prvi broj omladinskog pokreta napisao sam. Nažalost, taj broj nije mogao biti štampan u štampariji, ali je štampan na običnoj pisaćoj mašini, odnosno na ciklostilu i šapilografu. Međutim, i takav kakav je bio, tehnički nedovoljno uređen, on je predstavljao izvanredno mobilizaciono sredstvo za dalji rad, za dalji progres i za dalju mobilizaciju omladinskih organizacija i članova Crnogorske narodne omladine u borbi za slobodu, u borbi protiv fašističkih okupatora i domaćih izdajnika. Budova je zasluga što je Crnogorska narodna omladina dobila jedan široki, antifašistički, revolucionarni, borbeni duh koji je provijavao omladinskom organizacijom kroz čitavi rat. Masa ubijenih,
premlaćenih, interniranih, među njima najviše staraca, žena i djece, na hiljade Crnogoraca kojima su fašistički vojnici zapalili krov nad glavom, hiljade pohapšenih, sve su to dokazi varvarstva kojima se služe takozvani sinovi pravednog Rima. Ali sve to nije uspjelo da zaplaši crnogorski narod i da ga odvrati od njegove pravedne borbe. Takva je bila mlada Skojevka i neposredni životni drug Bude Tomovića, Branka Dedovića. Ovo je slika koju je slikao moj brat na jednom bunaru. I ja tu sliku držim kao dragu uspomenu. Kada je došlo 1941. godine u partizane, mnogi drugovi su mislili pa ona je iz građanske porodice, ona je gradsko dijete, možda neće biti dobar borac, pa je treba negdje drugo dati da radi neke druge poslove, ali da ne nosi pušku i da ne bude borac u jedinici. Međutim, ona je to osjećala jedan takav stav, pa je vrlo uporno insistirala da joj se dade puška da bude borac. I bila je vrlo hrabar borac Zetskog odreda, Nikšićskog odreda i na kraju 5. proletarske crnogorske brigade. I svi drugovi i drugarice koji su bili s njom u toj poznatoj brigadi kažu da je Branka bila izuzetno hrabar borac i da je junački poginula 1943. godine kod Nevesinja. Moja majka mnogo je voljela Branku i poslije pogibije njene uvijek je rekla bar da je ona ostala živa kolika bi nam bila utjeha, a naročito da je ostalo to dijete koje je trebalo da se ubrzo rodi. Crnogorska omladina zna da je fašizam najveći neprijatelj slobode i nezavisnosti malih naroda, najveći neprijatelj omladine u svijetu, najveći neprijatelj slovenstva. Crnogorska omladina zna da svojom borbom u zajednici sa omladinom ostalih južoslovenskih i drugih porobljenih naroda jedino može doći do svoje slobode i ubrzati čas narodnog oslobođenja. Crnogorska omladina zna da je prvi preduslov za uspješno vođenje današnje borbe ostvarenje čvrstog jedinstvenog fronta cjelokupnog naroda, posebno omladine protiv okupatora. Crnogorska omladina zna da u interesu narodne borbe moraju biti uništene sve domaće sluge okupatora koje su danas neprijatelji narodno-oslobodilačke borbe, a sutra mogu biti uzroci novih narodnih patnji i stradanja. Crnogorska omladina zna da se današnja borba ne vodi za vlast ove ili one stranke, za onaj ili ovaj oblik vladavine i slično, već za oslobođenje naroda ispod jarma okupatora, za narodnu vlast. Neka naša borba bude ona koju je opjevao naš veliki pjesnik, smjela, odlučna i neprestana. Nekad proždre pokosi, na groblju će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje.